Yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai EKAI TUNEENE nienda kusa kamanya kanoba idui nambo mukethia pio yani nambo mukethia nala meta moko eli katika show ya mnyani wao muonde by the way na inisi mashabiki maitu tunamwiki yolondo lakini nendo mwani pole muno so umundi katika studios by the way nina murembo wa kundu ukambani na ni wengo by the way nambo munenga kamwanya ikenda wise kwithia nuambo mukethia na imutavia ondo weta wa nikenda wise kwithia nitukunite o maundu onesa na nye kwa masitwa nito Robert Mue eke kala kamana kakuya ukambani na umundi nendo mudhokia katika kila kilu mwendete kilungu kita wa EKAI TUNEENE na nimuta wasia EKAI TUNEENE idha yetetu kwenye kisila kisese kinene kisese ni cha Triple P TV so musia isi wakwa kana mwithi kisi wakwa karibu sana osa kivila wambe kukalandi ikenda isi kuithia tukunite maundo nesa so karibu sana mgeni wetu. Asante. Karibu sana. Thank you. Nienda wambe usia isi kamera wambe utinia mashabiki maku muno wambe utinia mashabiki maku muno by the way alafu uimata biondo wetawa tukiambia mashabiki Sharon Dan nina mukedia mwekula mwe niko umunthe nukite shoni ya EKAI TUNEENE niye ninake Robert Mue. Yes. Yeah. So karibu sana Sharon. Be shabiki by the way na iwe bano kwasia unene na sauti kenda wise kwithia tuende no kupatiela asungumeta loud and clear kana nitoa loud and clear ndikisungu lakini mwasungu daima tusumbuae malea kwa sia tu kiasi loud and clear itawata kikamba mundu atona kwa sia akwenda kwa sia loud and clear na kikamba ikunena niketha wike kunena na wasia munene nikenda ise kwithia no kwatikana nesa yes. So Sharon karibu sana katika studio situ cia EKAI TUNEENE mwatu inotanu kwitha we mweni waitu muthenya wa umuthi by the way tuithi kumanza lakini wesa kwithia pia no to understand with account ya Nairobi umeta county by the way umeta county hiva nimeta county ya Kiambu county kondo kwita wathika pandu beta wa Mangu mashabiki Mangu by the way tuisibe na mashabiki Mangu maende no tukwatia nesa so tuenda umathocha pio alafu pia wano tukuambia show tuenda udhokia akamba makuma kundu kwiki babukanyo tuambi na kamba makundu kwita wake kitui weseba Getwini se kama uongo hiyo mwingi ninaendete kumiaka ya bautene neka na kanini tondambise kuna neka na kanini kuka muongo inaentie na manenga mbesa ni ando aseo kama uongo manenga mbesa manengie mana tatu naona ye mandasi sionthe nitenemia mandasi mama nata tu wese mewadhi nedukezia wake kamba hii lakaundi ndizo ndo wenda lakini kutwika abe mundu waye mandasi maingi mandasi mae yanana so waye mandasi mas link manata tu na umuka kwa changa dinka uwa nundu ndiye sipato ambesa nesipato ambesa niwo unywa soda na mandazi no mandazi komoneka na mandazi maimuyo bide mandazi matene maimuyo ndisi mala matra yanko ekana na yangi malaundi umatra yanko by the way na maima nene kwa huka diuka uoge kala duketa ma friends mukaya na ya maana tatu mathela na imagine mandazi maybe ndio sumo maslingi 5 maslingi 5 lakini uyu mambatie bei ni mambatie anyway mashabiki mwaito karibuni sana mwananyano wa show ni au mundi ni muda msinye kwa masito ni to Robert Mue aka kala kama kakoya ukambani na umundi by the way na mrembo wito wa Sharon Dan na Sharon Dan by the way ni mwini wambathi sia kumutaya mwe kana wenda ila Twitter gospel yani ni gospel artist so by the way nienda twike olondo twika mashabiki maitu musembe ba ya YouTube ya mundu kuitwa Sharon Dan ikenda usekwithia nitwa subscribe akaline yake ikenda usekwithia by the way tukunite maundu onesa mbaitu tu support ya kamba yani akamba no mpaka tutwae akamba maitu in another level by subscribing by the way to subscribe ya account ni amundu kuitwa Sharon Dan channel yetu Sharon Dan official so must subscribe we kenda ise kwithia pia no to am support mbaitu na pia mukwithu kise mbathi yake ena mbathi mwinete ba mbathi yani sina utumani museo muno so tuende nesa naona itu wadhi walika katika YouTube channel yetu tuitwa EKAI TUNEENE
So tafadhali enda tu subscribe ite baitu twende no subscribe na pia then no subscribe ite nienda utavye rafiki a subscribe utavye rafiki atavye rafiki to subscribe nikaenda wesekede ya tukonita maundu wanesa na kwenye personal mwidi mwimbe ya bala katika social media accounts nyenita Robert mwe ino social media accounts na umunde by the way tuna Sharon Dan in the building. Tumudhoka si hata by the way tumudhoka si koko na ngama coffee. Tafadhali katika comment section by the way ningwe no muona bau mutu tabi muende otwelo la mwenga liko iba Catherine nduko nina kuona Catherine Kate nduko nina kuona niona kwa siya we locked la yani kanani waving tebando. Anyway Sharon karibu sana. Asante. So mundu kuitwa Sharon okuo kuwe Sharon Dan no Sharon Dan ni mwini. Yes. Ni mwini wambathi sio tai ya EKAI. Na Sharon Dan umite mwena wa upande wa matu. Yes, matu yata. Bandu beta wa Sofia. My mama umite Sofia na my dad umite bado side ya Sofia. Sofia ni live yako na ndalani tuo bayuni silani nukite. Bayana ni vosi ya ungu. Bala kwa vosi ungu by the way na Ken wa Maria. Na iwezi pia ku ngalikwesi no ya kwa mundu kuitwa Evangelist John K. Yes. Dia isi yo mana. Masiani wa makoeni. No, Evangelist John K. Tafadhali Evangelist. And then uende no pedu kisi tafadhali katika comment section niendo confirm ya mundu kuitwa Sharon Dan mumete kondo kumwe. So pia umete ngalikwesu na kwa ndisi lawa bauni nukite kuitu. Kuni kwe musinikunsi ya iwe. Na ngaewa. Ngasioka ngasomeo primary ku kidogo. From there nga join sukulu wa siya ntiwa kana children's home. Yeta wa Muli Children's Family. Andwa Muli Children's Family na mukethia muno siya ile tuwekala imwe na alia mekusa ai. Nindi muende tenancy ya mwana. Wow, karibu sana. Yes, tuende na sana mundu kuitwa Sharon Dan. By the way, Sharon Dan uwe katika social media accounts. Uniona mashabiki ba ama ikulia? Facebook ni Sharon Dan, TikTok bado ni Sharon Dan, na YouTube ni Sharon Dan official. Yeah. Nyana kwa tiyo mwembesi nyenita Robert mwe katika Facebook, katika Instagram, katika Twitter na pia nina baidhe na mudabisi na mweno ninali nesi kwethia nikiwe kondo kwa TikTok ni rafiki wako mo abakuwe munaoitwa Steven Kasolo. Steven Kasolo by the way no ambeke ya TikTok. Mena Mama Africa. Nimekiewe nesa. Nina monete by the way. Yes. Na ngedukesi yola mwanena. Na siya mwanuseo. Yes. Nuseo nundu wakwithi wandu makwatanite andu mokamba omwe. Niyo kitumutwe banu kenda wese kwithia nitwaite mbaya mukamba bamwe nitwanena nya nitwa tether niyo nitwa support yana na ni utabi kuma banu by the way with obkiti 1000 subscribers. Trust me. Nono mashabiki maitu niona menda kwitha me locked in. Tafadhali by the way nienda katika comment section pia yani to the kimundu kuitwa Sharon Dan kuno yani mashabiki maitu pia wese kwithia katika comment section pia nitunenenete ikenda wese kwithia nitwa mukulio nitwa comment nitwa mudhocha kuno mashabiki maitu by the way nienda na kuona mashabiki maitu mabandu beta wa Kitui, mashabiki maitu mabandu beta wa Machakos, mashabiki mabandu beta wa Makueni na pia kuna wala mashabiki na sasa ama kuno ilobi alama tenu kama ife atakwa lakini tunaisi nundu kamba ni kuie ni mwambie no tuinukie tafadhali no tuinukie Kenbizo wewe nukie dhamusie aipo banda sukuma nanzo Mama Africa pia ninewiye mulolongo enukite Kasolo anaimusindize kanu siokie nukuona menukite Christmas yani akango tabie twiko upyo yani tuinukite kuinuka Christmas tuitha bemu kamba kuitha ilobi nundu kamba ni kuie na iwe se itwetha akamba itwetha na kalaka tabia ka twenuka etha kwina mbua twisioka mbua yakakua tafadhali yes kwina nyonyi alafu pia bae binda ya Christmas pia ni kwitha na mboso akamba tukasioka ilobi mboso si adela. Oh, hallelujah. Joshua Mwanzani na kuona mno bro. Niona ukwase we tuned in kabisa. Tafadhali mashabiki maitu makondo kuita wa diaspora. Tuna mashabiki ma diaspora. Tuna
Pastor Dorcas Ndambuki usu etha diaspora pia twinongi wita wa Triza Frog ekundu na kuyo kwita watendi Triza tafadhali ndilikanie yani mashabiki ni aingi mekundu kwiki balokanyo so tafadhali mashabiki maito nienda muona mwe locked in kabisa toko limundo kwitwa Sharon Dan Mokulio ikenda wese kwithia by the way na watu songia so Sharon wasiawa muyanile wakuwa ili hata wesi tuonete katika interviews hizi tuonete ando mai vituko si kivapokani siana sienze angi maina vituko ta mundu kwitwa avusi ongu kasolo anasia vituko mama Africa yani maina vituko mbinge muno we waikana kama themba mo nye nasia wana ikana kaseo ikana asio na ila na siwe my mom na my dad ni mokie mathio muoni okanini ndana mbe ima na weka nesa pole na ila mokie mathio mu atwatiwe na grandfather todo grandmother ni wa pastor ila atwatiwe na umau ni watu ya no umau tondo daiwe na baibandu wona income eta aunties amea yusiana ino muanie tusieto twisiana inya siana ino muya no muanie omundu athia mwana niketha muimuka yemuke ile sianyu yuela grandfather wa sisieu na mo aunties masia matikwenda kuaiwa ngite yuma twetie tatu ngite matikwenda the aunties masia meikwenda kuaiwa ngite yu matwetie tangite nambo kutunge tina banini karika family yaku muisiana inya tuisiana inya we wakeana ni wakeli ma second born at least my second born finally omunde mwoso ibati uweze kuonoi kutu with our first borns na my last borns okay kuno my first born na my last born lakini at least my second born omunde mwenevusio so bena mkuu waku bena mkuu wako eta waani ndambo museise ombo useise kamera ka wambe umukethia muno inside sia Sofia yes kumusi kwaku asiana siaku na musei waku na mukethia muno na mumene nini mwendete munovyo yes nundu ndiithiwa na mukuu ongi isipokuwa we haya that bond look at that bond Sharon na ku inside sia ebu na ukethia we kulawe mima na ningwendete muno yes last bond ma leo kethwa you we say sweet kao last born na keta wa Thomas Muasia na ke kuya kwa Muli Children's Home bado kuya Children's Home ina ukethia Thomas ina asia na santi nundo mbethukesia nundu be and besile na unengie ona kukutoa Children's Home ningwendete yes so karibuni sana yes azuni siana ila sesiani sana mundu kwitwa Sharon Dan na Sharon Dan ni mutepse na mwani wa mweni waitu muthenya ono mundi katika studio situ cia EKAI TUNEENE na aende ono tunengo ka story ni wewe by the way umae ila wetie siana siake tu siana siake by the way ni siana siake aunties maku ende ma aunties mera warake kamba tafadhali we katika comment section tutele sinu ndo tuya kamba nesa tuyala kamba ma GMO eta kenbizo bizo iwe si mokamba wa GMO kenbizo nangi aingi muno so so moka katika muyanele moka asimenyu matutia you mati wana umawu waku umawu tuatiwa na akia ayamale ama asema yenda siana umawu aikala na itu daina income so dukani akatia kibandi niketha kanengwa leu kibande chake ID yake ID yake akatia atia kibandi akanengwa liwe uko tunenga niketha so kwata tuvesa ayaka ibe niketha ose kibandi ni wako atia yuyu wesaithia akobo munthi watia kibandi ba uninda na kibandi chothi utia bandu wangi so just nombaka muye no nginya tu na twisia na inya na kwanza kauka nini ka Thomas kachitoke na mingi 3 kogu kaika nini vi kaika nini onandani nitakuanga kogu nikenda hiya USAID nake umau ona ni kwa love you enda akaimundani akadia kosa mababa imemethi
akasobia akatilanga akatheucha akasoka ake kia munu akatunenga tukaya nikietha wisi evidence maybe umo miaka yana aita miaka yana around 6 years 6 years iyo akatunenga tukaya yutu aya tunenga atuye nikietha twikale tuvonie aningi tutikakwe USAID and uniwo sa atutethasya nawo atweana thina lakini vevinde ya vikie wesaidia siana ilandiwa nisiukone ngotethio pe silikali ni kumaete otethio kumusi USAID evinda unit okie silikali yoka twasie ni andu ameta sia kura na necho ni naimie wathi la wita watu chagulie nundu nalilika niono kwa NTA yuma twita mathi matwikalia bandu twesiana mbingi ile ititwe na asiai matu ya nimeotonia bandu baikala na manika makatu nengaleu USAID ya nitwatana nona yu nuwa anganu thikundu guseo wikale nesa unukona ale unandona ale uone nguo na ndona ngua wiki yangu ndembu kuna gwitina USAID ya twinotani muno yu muthenya wa mbere twekala ngua mutipala twametela moke maya uka twenuka iya mawiyo twathimo sipa ile uoya ntondu tutindie baya kwanza yu twaenda tukethia umau nake akatwetha ukisa keuo akatuya tunywe keuo kibio niketha wisaithia ni mwabona keuo kibio of which ndui sobo na wata Sharon ndui sobona no kindu cha kukwikia energy kana vinya USAID ya muthenya wake ni atuya enda imuketele andu asui no itha mego kana ilewi amamu nenge nyuko muya twathi muthenya wake twatinda na iwe kwina sua masaa 10 ni makibikie na bado baimweshimiwa ukite nisaizi mwisia twisiana twisiana inya in fact bautwa ina siana around 23 alatwe kalite ungua muti USAID ya nanie ni omuntu wa vituko nundu inendete kwina muno ninaenda Sunday school yunambesi ya kwina kutunga kawathi natunga kawathi na kawathi katuga kawathi na kawathi kukaenda saizi witunga kawathi na witunga utaite na nitunga itaite no nika unenga andwa kunenga siana ingi hopes ona kwangi nenga hopes eti andwa no umeuka na matweteli kakalabunga mea twine sina mama sina baba nitafanya nini serikali yetu Kenya itatutafutia makao Roba pole sana pole at long last hatukupata kitu hatukupata mtu wa kutuletea chakula shabiki maito tuende na mundu kuitwa Sharon Dan. Sharon Dan we mweni waitu katika studio situ sia EKAI TUNEENE na otolondo ni mutapsi no mwatia katika social media accounts yake yetawa Sharon Dan katika YouTube channel yake tulike katika YouTube channel yake by the way wali katika YouTube waandika Sharon Dan official by the way no mwithi abau no kwithi ambadisi yake umwinete no mwinete mbadi mbinge by the way walikaba uno kwithia wathi weta wa Tanzama no kwithia wathi weta wa tuchagulie nuithia wathi weta wa wimbo yani nuithia mbathi mbinge nuithia wathi pia weta wa dunia mlima eno kwithia mbathi mbinge bausi ya mundu kuitwa Sharon Dan by the way amwinete na luka ya Kiswahili so tafadhali tulike katika YouTube channel ya mundu kuitwa Sharon Dan nikenda wise kwithia netwa musupport by the way ala pia to subscribe mbaitu ikenda wise kwithia notwa musupport na mwiye kusubscribe channel ine ya mwini wa gospel kana mwini
mwini wa ukamba ni by the way no support. That is the only support tutonya umanenga by the way. So mashabiki maitu nesi mwetu valukasia tafadhali katika comment section pia ningwe no mwana nikena mutu tabie muende no twebukesia mwenga likoiva by the way anlema nina kuona yani niende yomona nesa pio mwetu kabisa tafadhali karibuni sana ikendo ise kwithia mzanyano wa mundi ni twanenga mundu kwitwa Sharon Dano Hope itina wa kwesela mundu maingi tafadhali yani tumwandikie o tumani mukube o tumani wa mudhudia ikendo ise kwithia tuende onesa tafadhali mashabiki maitu ome to support Sharon Dan muno tumo support ni kendo ise kwithia mwai ni watu tede kana mwai ni watu adhima. So Sharon pole sana. Asante. Pole sana. Inenge binya. Iwise mundu asu imeki yale mundu asu maviti. Ni unawe strong by the way. Lakini iwise yusa inge mundu alilikana mundu wa selie yani no we wa kitauki ukisi wakalakine. Nienda with the way strong kabisa ikenda ise kwithia pia ni twathudhia mundu weselete kana weselie maundu maito ikenda ise kwithia tukunite maundu onesa Richard Kaleli inakona niko ndani kabisa tunene hii tusonge tetwemwe tafadhali asante sana Richard Kaleli yani niona mwambe ya kwitha mwetundi kabisa by the way ni masama lunch tafadhali nienda tutabie uende na kuuma lunch ya kuingale kwa hiva idwe tuna mundu wita wa Sharon Dan idwe tuikuno tukaukiwa notu tuende eno lakini mwe ni moseo tiwa Sharon so Sharon ni mwadhiba yani mwetela ma politicians nisiabika saa 10 mwina ya kindu kumakioko na bea ndo makati okila meseleta bo maybe maimwana makwasende sana ila siye kali ya mutu ndo la muno dueke tu siete okaindo. I think ukamba ando ingimena thina makora methia wana thina na ukamba ando mena thina wisaithia one kethari wina kindu no utononenga mundu ungi ni kinini nela wona ciana ta inya umekie isani ndu isaona na kwanza ebinda yukwa enza ni binda ya tene na likana to nuwe ndikwa uma osama papa yakatuya ni kumaanisha mundani baikindu ni kwaite suwa kwa uba ikindu kingi ukuona kama baba imau kwa ukamba I think nitwithia watu indi no nini endete of late na ngona ni kwambia yo sense ukatwika ngini kwanza especially bokwenyu matuko yako ili tukwina kwa bila USA ithia be obina no nkaino museo kana sie no museo na ningina sie andu ala mesibe na sia na ndiwa sie bandu oneketha wona le wiki emwe umatwa iye siana isu esitana muno na esiwa amoyo nesialilikanwa ne mundu no ila siana isu sekala sitona kendo choya aba mundu kuma mind siana isu yasienda nguwa no sienda love ya musia yistionwa wesaidi hands ngosione siathuthika muno makaiwa menthi no ila mona mundu oka matembelea maete ya kendo nimeiwa amoyo na makatana now evindesu mwesela mundu asuma mthembo suwe ni mwenda skulu tuenda skulu mwya reportite skulu kana mwendete skulu na mwalungu uma udai mbesa kwa wunda ya atutwa skulu tu yutoka some so mwikala musi mwenda skulu twekala musi nonga ini musweka ngotabie kisomo ni chasio kiechoka chamana chakivaki kivaki la watu kia president ebinda yugo na to skulu ebinda yambe na to izio ntheva mwe nundu ini uyo no selewe nyoze mwatu awa football mwatu wa skulu muthenyomwe twatu wa skulu muthenyomwe to ndisi atweka siamana wa miaka yana na ina miaka 12 nindi wathi nursery school miaka 12 iwe sema tukwa mundu kana kena miaka 12 ke secondary school either maybe secondary school kana ke class 7 class 8 ndiwe na ndiye nursery nina miaka 12 na dhimi nina miaka 12 yusena isingi tyo kuondekea nundu mundu munene ndi mundu munene kilazini no manya pia vena mukuwe wako munene mbe wako
yue nye na toa school we siana siantheke we saidi andi comfortable kwekala ko school ko woni ka vandiete school nyene kale musi iyo ni yo option yuna na ke mwalimu na ni na mwalimu ansomethia nona wi mukunu korago nwithia women umanangite maundu you are lilia akona ni bright question na inge ko una asomie nasari muthenyo umwe class 1 muthenyo ngoja wewe ati nasari muthenyo umwe nasomie nasari muthenyo umwe the class 1 na soma muthenyo umwe yukisoma ndia mbisa class 2 na by then kwa art and craft kwa gune twatuma nthungi yu mwalimu akakuyothi ukatume nthungi na kuza izi kwese utuma nini si utuma hey nyina mbise class 2 yu mkusoma yuna ambo vita kungi na one day na saizi wekwe kamutiane isi yeita wa crossover we mashabiki maitro story yeno ya mundugu na Sharon ndani ya kwitha ina moyo nundu nursery school asomie muthenyo umwe nye nursery school ne nasomie miaka 2 miaka 3 nundu iwise bekindu na kwata cio school na kundu endete wika nini bekindu na kwata cio lakini anyway mwewe mundugu wa Sharon ndani nursery school asomie muthenyo umwe kamutiani muthenyo su the following day at the standard 1 asoma kamutiani the same day at the class 2 na mbisia yuko soma you class 2 na soma class 2 na class 3 na bika class 3 na drop school yenge nundu wakwa iwa ni leuo ya nukilile kwa chandu wite kindu ukeiwa nthio wa ukekala musi kwa una drop school na drop ye school namba niende ya kuimagine wa the school nduna ya kindu wewite na ipio what about uniform na yatu si akwikia yatu neneke yoyuni ninasio ni yoyu oyu wekia kwanza wanaloke kulia kaya ndo meki yatu makanala mao nundu ndiseka na mundu wekia kiatu ibethe ana muti nundu ndwekia ndia isaikia neki kiatu ni class 7 iko neki ye kiatu iwa bika standard 3 ni wa drop school na drop school nundu wakwa iwanileu nao ana inyamako nao ni madropu kwanza kaboi kala kambatie kathi kwanza kuandikwa wea wako ithia ndithia ila utwa ng'ombe kithakane sika ya ukaitwa sia jusi anyokigu sikanyokigu ya wiyo ukasoja yuna akiathia ndiko kwa mundu na andikiwe ni ketha kanenga watu leu peke yake wakindu kingwa nengawa ndaiva wa ndaika hata sister akwa na akiathi andikwa kundu ta maid na ni maid itathambia nyumba na ni maid itathambia meiyo kugubi ali maid ai maid yokuwa mwana wa kibetichu akwe mwana iketha kibetichu ke maundu macho na ake anengwe chao anengwe liu kumusito ati ya umauwe na kana kange kanini mebange yu yuwe siethia kila mundu athi kwake tweyanyu yu we wathiba na kwa naindia kwa neighbor na athi na kwa nanengwa kibalua we wakwa iwa kwemia meso nundu meso ibanda wala ine na kwa asi wa we saidi anonginya yemi wa nundu kwithia wai na imia meso pata ndi nengwe li wasi kukua bika tukathi kuya kwa neighbor kwa ina choice so we wathi kwa neighbor wathi kwemia meso first born wenu athi kwa neighbor athi onake kwa neighbor a different neighbor kana ususu different neighbor na mwenye ule ambatie na akia athi kwa mundu ungi athi kuandikwa kwa mwana you omau ati wana last born you saiswe kae na beimbe inyo mukwinukia mwiko thukumia leu twathukumia leu watatu na leu ya Asante sana. Nyama shabiki maituti na muda msena moya. Asante sana producer, director, Msela Nundwa. Karibu sana Asia tukunde, Asia kunda tugu. We say
ve shabiki waitu ve shabiki waitu witawa ata ve shabiki waitu witawa girlfriend eita girlfriend katika TikTok ni shabiki waitu munene na yu ethi twaitu ya sasa yonde show ino yitu amende ya nundu sasa yonde rukila si otwa nenanga akuya mundu nguya the guest kunda kiwu na kundambo kunda ikanda izi kuthi atukonete asante sana producer nundu wa utwete kendo ka kukunda we mwathime muno ngaya kwathime muno and Simon ni kuona ukwasia we tuned in kabisa we set kwa pamoja asante sana Elizabeth Muia mwani na kuona karibu sana we asia anti kikamba eta wa mwendwe mwa asante sana nundu wa tutethese by the way tutethese yo translate mundu kwitwa Sharon desiki kamba nesa na kwanye tu mwisi lakini nyinyi siki kamba by the way ndwisi nesiki kamba no kula kiola so mundu kwitwa Sharon maisha bauna muoma ni muoma vyo tie thao ni muoma we na you muoma you esaithia you to in the process nito yana o twina mathina na o twina mathina umauo kana akiakua umau na akiakua pesa idhia yuetu atiwa twisiana inya by then alimu ima twetete makase tusioke sukulu tusome tondu ibinda yune kwambe to kuua ibinda yake bwake mpele uoke liwa mana mase tusioke sukulu mwalimu wa class chako akako provide na textbooks na exercise books na anything stationery sirowenda akakuoya akasioka akakuya uniform na mauta maiva ka skulu ukaiwesawa wesa idya yue twasiokea skulu twambisio soma twasiokea soma yu maundoka nake athiumwa mau athiumwai nake anko mabanga kwekata kutulunja jutu umekuya musi niketha wesa idya kitheka kila kiatiwe ni asiai ni mata yue welunjwa diba tikulela bau kwalela bau sister akwa nake nundu wakwe saithia ni mwalunjwa muyuko manyumba muina bandu bothi in the process thia ni wakwa atamwana in the process yune nilikana muthenya umwe na umie sukulu noka na thi kwango one of the uncles na bika kuwa kwake ambia kuondwa ile ikala uthi ukandiko we wa nyumba kana ukatwawe na imagine ile ithi utwa wanu ni ano ni kamundu kanini hivyo ona diminutive primary na muyane asanti na nengwa box yakwa ina ngwa ndo na sindu cia kwa cionthe no sa box nauma na thi kwango next by the way na lonjito masama ya wiyo around 6 na thi kwango sungi aua leu mena ciana ciake kibeti chake kiaikuo maua leu maya aonio bauma yambikia masioka malika nyumba mambingi anza na koma ubalanda dina vulana na baikitanda no ngiti yayo kie yako mabuko kubinakwa niyo ya imunana wa nikometa babu tuku wene sili nasia ni dini we mauta mata kana ngobe nuke nitikisia nyumba esu imibibi mabe yendini no go ingiambia nieke kwiko nundunga indamina nete nako nyina akoma kwa chana okila na thipa undukane esu nasi yango igukopa nini mauta mata na thine ya mundu suntine soya na nundu mawe ethau ninu no kabana ruka ngobethie siendu na koka kuiba oiloka iba ungobethie tumukate na iya ningai na angobethia mukate na iya ningai niwe na ndie na iya na mukate alafu yunasia no nientie na lia my sister thinani na sisia my brother eli me thinani na kwa ni othinani
Nekulia hii. What next? Na siya nidhini uwe sukuma. Siya silingi 10. Nuwe. Na nimete. Nisikite. Sumu. To iyo ndeto kwe. Niketha to tie beni. In the process, nikalita nyunekala nesiletie. Mind ya kwa very open. Wakila nesi ya nijo nesi la kweka. Na onikalite na alilikana kwesi ya nasikala abandu. Kwa muliyu. Nesi ya nithiku. Nona na atata kwa ema. Nike option yongo nete. Nina enje nginya kwa muli. Children somu. Na dhine dhia mwene sukulu. Na mwya my brothers na kwa nitwa lungilwe. Na tuina kundu kwa kuikala na my sister by then na kana kanini. Kala kwa neighbor na kana kauka nini. Nigwo mundu swa chundre so manji ambeye enda imuke pamona siana sienyu nyonthe. Nuona kabo wit na emie kuma bibisi ya nyumba nundu nithi wanobiwe. Na hangi my mind na uteseka. Nonga ni wandethisie na ambuanisia. Yuko amuli ni kuna ambeise kwina. Now. Yes. Kana mbo kutungetena banini. Na ni pole muno wa mondu maitu weselie. Thanks. Wuma after uma wakuetwa. Na mwaka malungwa kwethia ma uncles makume umwenda baya musi. Wa decide uthi kwa one of the uncle. Masianiso na inyaku kana masianiso na ithe wakwa. Athia kulea. Ona ndanenia. Ambi iyo kethe walunjoku. Ona kuundwa ileikala. Wa mabau na sindu siako. Yuna ambi okoma kuunu nwe sindina nesto wake ya kula ngui. Yuna no ambi wieta iyi. Ambi ngwe ona kila disaster siyo tuku ambi koko meune kwa chothi. Yuna komie ba unza nondu ndia ina option. Na ndia isila siane kungothi. Na wathi kwa neighbor no thina. Nondu nimeku kama siani nyumu muosie siana hii. Saisu sister waku ola wina kana kwa neighbor. Kwa neighbor na kana kake. Kana kanini. Na kelo kuatie yeiba. Unaoni atie na ake ona by then ndiye sikulai nona ndio mulatia masinga tisi endete masinga kwekata. Last born na ake kwa neighbor. Tofauti. Wakoma bau. Na koma bau. So ukomete bau kwa anko usua ukomete nza wabo kwa aunt kwa anko usua ni wa bindi yasia ni mabibisi ya nyumba. Umabibisi ya nyumba. Yungo na atife ya maikete ngomete nza na homa komete nyumba. Nona uko na ndwa kwa ni membo sata. Ukenda Mashabiki maito nianda tuambo the break banini. Tuambo the break banini. Nitukite by the way. Tafadhali ndukatati kuma katika mitandao. See you shortly.